إيرو مامۆستا عەبدسەمەد ئۆغراداوی ویدبینن و گەشتنا جەنازەی هەرێما کوردستانیش بۆ شاندنا گەهرە باژارێ عەمودێ مەزەرێ شەرمۆلا بێبەشارتن بڕاستی مامۆستا عەبدسەمەد وەک کەسێکی ji 30 ساڵی دێ مەوی ناز دەکرد ئەم دزانن پێنجی ساڵ ji عەمرێ xwe di siyasetê de derbas kir û ji bilî siyasetê jî wek nivîskarekî dihat naskirin û di hemê demê zehmet di dema rejîma Behsa Sûrî de ew wî dikarî bo nivîsandinên gelekî giring ji bo milletê Kurd bike û bi taybet jî ji bo erebkirina deverê û kitaba wînî wesaeqî ya got derket آگو لسر مستوطنات عربی لدوران کردستان سوریه چه بو یعنی او ما وثیقه دیروکی شبو ملت کرد و ظلم و زورک الملت کرد بویه ایرو ام دبیجن بدلکی خوش دچه دلوانیا خواه و ام جی بدلکی غمگین خاطر جید خوازن و زور سپاس چه کسکی که پیره آلیکاری کرد و تعبی و حتا گهشت هرێما کوردستانی و ام آنها بری وی ددن کردستان سوریه گلک سپاس